GKP ram thim ni lo chua dan ama sa in GKP hi Mizoram Baptist Koran headquarters Serkona Koran upaten kanzo sab missionary te kai hruaina hnuaya kum sang khazakwa somnga pakhat July ni somthum khan andina hei hi vo in thlenga GKP dei kan lom apo kha ani a GKP hian adin tira tangin mission ram thim hi avei nga lani ti hi kan hriat masak apoimo ome tin heti lai hianin Mizoram hi Assam state nuaya district ania Mizoram pum huapa GKP tuna MGKP kan ti po hi district GKP ti thin ani ti chuanin district GKP in khompui masaber October ni somni pakhat atangani somni pathum sangkhajakwa somnga panga pu puya neya chuan agenda a GKP minga thuril tutir ti ngai tua aloni to a chu GKP in ramthim kan veina lan fiana le lan tirna poimo tak ani ome in khom pui voi ni na na chang a kumsang khajakwa somnga paruka po tuikuk takam pual bik nei ti rel ani le a tuikuk takam kan ti te hi vo ina bru le chakma kan ti atekha anni unit rang ma ni rem chan angin tuikuk takam pual hian hunan mang thina tholom po ramthim puala headquarters sa chhun lu thin ani atira chuanin tuikuk takam ni ti in man thin ani atuna kan soi ang khanin a hun man dane ro hi chu alo dang lam fret kum sang khat zakwa somnga pakwa a khanin October ninga a man ania tunaram thimni kan ti akha tuikuk takam ni ti angin chu October ninga tho tran ni ane ti chuanin sang khajakwa somruka tho tran ni hnung bera man ania chu September ni somni paruk ania hemi hnu hianin September ni somni paruk hi ram thimni anga man hun rei tak ania sang khajakwa som ruk pakwa a ero chuanin tuikuk takam ni ti hi huap zo tok lo dewa ngai ani awangin ram thim ni ti alo ni ta achan chu kan che vela hianin tuikuk takam chok ni lo hi ring lo mi te tam tak an oma tin kan huang po kan zo zel wang te po ani ti chuanin ram thim ni hi sangkha zakwa somrup pakwa atangin kan manga amai ro chu September ni somni paruk akan mang thina hi Beirual tha te aloni angin GKP tatan hetiang huna mana hi abuai thak na chin alo oma chu wang chuanin kum sang ni paruk MGKP South Van Lai phaya in khompui ro rel ne ya chuanin mei tha a man ni to se ti in an lo rela hei hi MGKP Executive Committee chuanin bo zuin BCM in rampona missionary atir chua masak ber hei kan ko ranina Mizoram pona missionary kan tir chua masak ber Reverend H ro khamate nu pa an tir chua ni mei ni somni pakwa sang khat zakwa somruk pariat chu ramthim ni atan man ni se ti in kum sang ni le pasari atangin mei ni somni pakwa tuna ramthim ni kan mana hi kan lo mangta ani ti chuanin zan ina kan fiat tura chuanin GKP te hianin mission kan ngai poimo mission kan ti hianin ring lo mi te chanchin tha la hrelo te hena chanchin tha a thlen na tura hi kan ngai poimo ani hei hi thil pe ka te le ma ni ngai pen suak te le tong trai na mang te in kan thei top bo in thleng hianin kan la chua thina zanina te po hianin kan in khom na tholom te po kha mission rongbol na turin man ani don ani tin GKP hianin MGKP a te bial le unit a te mission support te kan pethina voin ni thleng po in mission support pe hi kan pung zelani khati zong kha ka chiar thei chin ni mai se kan chiar tak telal pan mal min som sakwa se